Evo nas na mestu upokojenja Svetoga Vasilija, slava mu milosti. To je ovo mesto, ostalo će nam reći vjeromonak Roman Vilaret, i uz to priču o ovoj lozi za koju sam ja ranije također čuo da je to nešto čudesno i specifično. Jeste. Malo pre rekao smo tamo u crkvi Časnog krsta kako je Sveti Vasilije kroz sve vreme svog života bio skroman, pa i tada, i tamo napravio crkvu Časnog krsta, a ovdje mu je bila mala kelija od drveta. U to vreme svetitelj se nije samo bavio eparhijskim radom, upravljajući sa ovoga mesta zadnjih 15 godina života, gdje mu se eparhija odavde prostirala sve do onog Ošta i Tvrdoša, iako je Tvrdoš bio na neki način okupiran Unijatima u to vreme, nego i s druge strane do samoga Skadra, Skenderije, pa ne samo ni tamo, nego do Kolašina, Mojkovca, do Prijepolja, do Pljevalja, do Pive. Sve to je bila eparhija Svetog Vasilija, koji je on obilazio jako štedro, ali je ovdje i živeo i naravno i boravio veći deo tog vremena u tom periodu, i radio je sa bratijom ne samo duhovno, nego i fizički, obnavljajući i učvršćujući ovu svetinju. Kao da je znao, kao da je u tom nekom proročkom duhu i nastrojenju znao šta će ovdje jednog dana biti i koliko će se ovdje bogočežnjivih duša okupljati. Eto, jedan od tih fizičkih elemenata i svedoka njegovoga ugrađivanja u svetinju i ovaj zid koji je po predanju Sveti Vasilije svojim rukama zidao, gradio, prenoseći sa monasima kamen i sav ostali materijal s ruke na ruku. I otprilike tu je bila kelija, i 1671. godine na svetlu subotu, dakle uoči nedelje Antipashe, dakle Tomine nedelje, upokojio se na kolenima otprilike na ovome mestu, gdje je po žitiju koje je sastavio patrijarh Vasilije Brkić mu se zasijala kelija nebeskom svetlošću, i gdje je Sveti Vasilije predao duh svoj voljenom Gospodu kome je čitavog svog života služio. I eto, ta svetlost koja je obasjala tu keliju je ništa drugo nego Božija svetlost, Božja energija, blagodat Duha Svetoga, ona svetlost koja silazi patrijarhu Jerusalimskome na ugašene sveće na dan Velike subote. Ista ta svetlost je obasjala i ovu keliju, a onda se ta svetlost raširila i proširila po celom ovom manastiru i po svim ovim krajevima, jer samim prisustvom moštiju Svetog Vasilija ovdje u ovoj svetinji ta svetlost se širi na sve 4 strane sveta. Vrlo brzo posle upokojenja ovdje je iznikla vinova loza, opet na čudesan, jedan neobičan način, nikim posađena, dakle niko je nije tu zasadio iz kamena. Loza iz kamena koja je tu iznikla, i vidite kako ona tamo ide u koso, znači to je dokaz da je ona dole negde u ćošku ove stene iznikla na čudesan način, i ona kao i loza Svetog Simeona u Hilandaru pomaže nerotkinjama. Na isti način kao i loza Svetog Simeona, koja se uzima sa verom, molitvom, postom, ispovešću, pokajanjem i naravno liturgijskim životom ako se živi i uzima ta loza. Mnogima je Sveti Vasilije dao mnogo očekivani i mnogo željeni porod i potomstvo.
šta još divno se desilo na ovom mjestu, a to je bilo 1903. godine. Majka je ostavila bebu u kolevci, otišao nešto tu da vidi, da završi, bio je veliki praznik i mnogo ljudi se tu okupilo, verovatno Krstovdan. I tamo vidjet ćete sad tačno urezan krstić u ovim metalnim kopčama. Ostavila je kolevku, neko ljudi je slučajno zakačio i kolevka je pala dole 30 metara niže. I sva se rasparčala, raspala. Narod je pojurio dole da vidi šta se desilo, kako je beba, misleći da je naravno poginula. Kad su sišli dole, zatekli su bebu nasmejanu i neogrebanu. Ja sam znao čak ime i prezime tog deteta, tog odojčeta koje je dočekalo možda skoro i blizu 90 godina života. Tako da Sveti Vasilije kroz to čudo potvrdio da ovdje dejstvuje sami Gospod. I blagodat njegova čini da se u ovoj svetinji dešavaju ta čuda i blagodat Božja čini da njegove mošti, njegovo telo do dana današnjeg ostaje netruležno, gipko, miomirisno i puno božanskih darova koje se izlivaju na sve one koji Svetom Vasiliju dolaze ovdje sa verom, molitvom, ljubavlju i jednim pozitivnim, dobronamernim nastrojenjem. Svetitelj kad se ovdje upokojio, mošti njegove, to je telo njegovo novo predstavljeno, preneli su jedan grob koji se nalazi direktno ispod crkve Vavedenja Presvete Bogorodice i mošti su bile, dakle, samo 7 godina u grobu. Na čudesan način svetitelj se javlja igumanu Rafailu, igumanu manastira Župe Nikšićke, koji odavde iz Ostroga gledajući vazdušnom linijom je odmah iza ovoga brda, iza ove planine Ostroške grede. I oni su došli ovdje. Kako? Sveti Vasilije se javio u snu igumanu Rafailu i rekao dođi da mi otkopate mošti. Iguman je bio duhovno iskusan, pa nije to na prvu odmah poverovao, jer je znao da neprijatelj ljudskog roda zna i u snu čovjeka da prelasti, da prevari, pa nije odmah reagovao. Pa je onda opet isti san usnio, pa nije ni tada reagovao. A treći put ga je sanjao kako Sveti Vasilije u punom arhijerejskom odjejaniju kadi i kako mu ispada žar iz kadionice i pada njemu na ruku tom ocu Rafailu i kad se probudio iza sna, a osjetio je da ga to mjesto peče, iako nije bilo vidljive opekotine. I tada je shvatio ipak da je to san od Boga i od Svetog Vasilija. Došli su u Ostrog, postili strogo 7 dana i svaki dan služili liturgiju. I 7. dana otkopali grob i našli mošti Svetog Vasilija potpuno očuvane, netruležne, miomirisne i žute kao vosak. Sa svim mogućim duhovnim počastima, službama, duhovnim himnama omili su mošti i preneli ga u crkvu Vavedenja Presvete Bogorodice, gdje se do dana današnjeg nalazi. Kivot Svetog Vasilija je pod pritiskom Otomanske imperije, Turaka koji su ovdje više kratno napadali i htjeli da pale i uništavaju manastir s namerom da unište i mošti. Morale su mošti 3 puta da idu iz manastira, 2 puta na Cetinje, 1 put dole u Bjelopavliće gdje su pored reke Zete bile sahranjene punih godinu dana. Te zime se Zeta izlila i prolazila je voda tu gdje je kivot bio sahranjen, a voda se svetog tela Svetog Vasilija nije ni jednom kapi dotakla. I tako je Sveti Vasilije do dana današnjeg tu s nama, ne samo fizički, nego najpre duhovno u našim dušama, u našim srcima. Malo prepomenuo smo kako je Župa Nikšićka odmah iza brda. Pa je jedno interesantno svjedočanstvo mitropolita blaženo počivšeg Amfilohija to da je
njegova majka iz Morače, iz Bara Radovića, majka Mileva, njega noseći utrobi kao bebu, išla preko mrtvog, dubokog i tih planina od Morače pa ovamo idući ka manastiru Ostrogu, čitav jedan dan hoda i dolazili su baš tuda preko župe i penjući se opet gore na selo Međeđe. Dakle, iznad manastira Ostroga je jedna zaravan gdje malo idući se tamo dublje, kad to je zaravni, nalazi se jedno selo Međeđe kuda su prolazili oni u to vreme i spuštali su se u Ostrog. Dakle, nisu se penjali, nego su se spuštali u Ostrog tu jednom kozijom stazom i dolazili Svetome Vasiliju na poklonjenje i na konak, gdje se tada narod eto tako isto u velikom broju okupljao i slavio Boga. Znate, to su ta neka vremena kada je narod imao u sebi tu neku čestitost i stid i strah Božji, i to se nekako, čini mi se, do 90. godina, koliko je moglo u komunizmu, opet očuvalo u nekoliko, ali ne znam, u nekako zadnje vreme strah Božji se gubi, stid je skoro iščezao i nekako bi trebalo kao narod, kao ljudi da radimo na tome, jer su to osnovne predispozicije da bismo postali duhovni ljudi. Pa hoću ovako nekako i da zamolim ljude i da apelujem. Nekada je u Ostrogu, pa sve do kraja 90-ih, pa i 2000-ih godina narod nekako bio tako pun žara u grudima, u srcu da nešto svetinji privredi, pa su tražili od kaluđera ili metlu ili lopatu ili prakljaču da istresu ćebad ili bilo šta da urade, da privrede, da svetinji pripomognu i pridonesu i privrede. A nekako sad je taj neki potrošački mentalitet nastupio, pa nekako umjesto da ljudi ponesu sa sobom smeće, pikavac i to što se nažalost baca i ostavlja, nekako to ostaje tu u Ostrogu tako, to neko smeće i tako mi moramo ljude onda da angažujemo, da plaćamo da bi se čistilo to. A ako je nas Sveti Vasilij ovdje duhovno očistio, onda je nama, makar da mu zahvalimo na taj način, makar što mu nećemo ostavljati neuredno ovdje u svetinji i tako dalje. To je možda malo sad banalizovanje cele ove priče, ali nije. Zašto? Zato što se i kroz te neke inferiorne stvari ogleda naša unutrašnjost. Koliko smo mi zahvalni Bogu, koliko smo mi zahvalni svetinji, Svetome Vasiliju samome. Sve ovo što vidimo je njegovo i mi smo dužni kao ljudi da to njegovo poštujemo, da čuvamo taj stid i strah Božji, da ostavljamo čisto iza sebe i da ne dolazimo nepristojno i neprikladno obučeni u svetinju, jer je to isto jedan od vidova poštovanja samoga Gospoda koji se nalazi u Ostrogu i njegovoga sluge i prijatelja Svetoga Vasilija. Nekako sad smo počeli malo da ljudima stavljamo kecelje oko nogu i tako, nije to nikakva prisila, mi nikoga ne teramo naravno na silu, ali je to jedna vrsta pedagogije kako bi ljudi se polako navikavali da dolaze pristojnije odeveni u svetinju, jer to je osnova, a onda tek dolazi ono unutrašnje duhovno, prvo ide s polja pa onda iznutra, ali neka zna i iznutra da izađe s polja, kako da kažem, da se projavi ono što mi imamo unutra u sebi. Tako da je mnogo bitno da ovu svetinju poštujemo čak i više nego što poštujemo kad idemo u opštinu, u policiju, u neku javnu ustanovu gdje moramo biti, hvala Bogu, prikladno odeveni. Tako da evo, svetinja je tu, ona živi, ovo nije jedan mrtvi akropolj, neki spomenik koji nema života i koji mi sad treba da poštujemo na taj način što ćemo mu se idolopoklonički odnositi prema njemu kao nekoj
zgradi, steni, građevini. Ne, ovo je svetinja u kojoj se odvija živi život, božanski život koji se svima nama izliva kao jedini pravi način večnog života još ovde na zemlji. Tako da je Ostrog uvek bio u dvigu, u rastu ka nebesima u tom nekom duhovnom smislu, ali bome i u onim potrebama fizičkim gde je ovde sve više ljudi, hvala Bogu, prisutno i sve više bogočežnjivih duša koje dolaze ovde Svetom Vasiliju na poklonjenje, te stoga je potreba za tim nekim kapacitetima veća. Evo dole vidite Bilopavlićku ravnicu, vidite onu planinu Garač koju smo pominjali malo pre, gde je bila stena pećina Svetog Vasilija, tamo preko puta. I eto tu je Sveti Vasilije zaustavljen od strane dobrih ljudi i čestitih i Boškovića, Bilopavlića i Bješivaca i eto čudesnim nekim putem je to sve išlo da nam je Sveti Vasilij ostao ovde i hvala Bogu na tome. I sada da snimite taj deo gde je bila kolevka i gde je urezan krstić unutra.